Unión Radio, Nashquots Choacue. Solok Salisantilhu. Lish holomile qatzol bal chiruli gudana innashje, epli igles re Filipos ut Colosas. Yo qoril bal karuna raknashje likishje chak le apostol Pablo chirishe epli iglesa in. Le apostol Pablo nashkapayep chak eblach santil pa banelchan. Linarak nashje haanak epli poyenama in li sik bile ru li sakop risim bile ru li shtuam hoshtenamit le kagwa Dios. Parna taumankaan nakhunak nashkuli kubiha sa shkabali kagwa Jesus. Huakwi naklitanamit Israel sikbil chakru nakter shbani kagwa Dios. Santil tenamit chakle kagwa Dios chan sa shkabali circuncisión. Junchiklish olobankil nakataw sa lihu 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9 u 10 kabiakli nashyeqe. Autla esh sikbileru chok loklach iyah. La esh achtich sa shkangeli ni mahkwal rey. Santil tenamitesh. La esh jun tenamit bokpilchi oksali recha ni hom li Dios. Re nakte buktesilish ninkal rush banu hom. Liki bokok chakere chish kanabankil li akap. Re oksalish chakalil ru sakenk. Hunshil mokotenamitesh tachak. Utanak kwan shtenamitesh chik li Dios. La eshinka ushtanam il chakerush ban li Dios. Utanak kwan shetaw li rushtanal. Linarach nashtie chishkhunila inchiho kanan haan nakmoko il bilep tachak eblach pa banel. Holik ay nakepchak shbanugil sa li iglesia romana. Sa shkaba inkile sant ebli poyenam. Inka makat sakal rilom rik inchishkhunila in. Junchik li atin li kiroksi li apostol Pablo han li atin obispo. Sa li atin obal griego na yemank episcopos. Li karuna rachnashtia in li neke holomink lik angel. Ut ebli diáconos jonashtia li hu Filomón 1:1. Aran Filipos. Utaran Colosas kabiak li nashtia Colosenses 1:2. Ninsi bakrikinep lach santil pa banel ach Colosas. Ebli kwaskwits in li nekesh chol chi pa bang sa shkaba li Christ. Hokain nakli apostol Pablo kishkesh sa ilep chol epchak lach pa banel. Ut nakli apostol Pablo na atinak moko na atinak ta chirish kahepwi eblach pa banel na atinak akbangkwi chirishe ebli kwanke hunak lishk angel manak ebach holominel sa ebli khung chichut manak sa li igles. Kwan junchik li rakal li na atinak chirish lishk angele ebli neke holomink chan hay nakataw sa lihu 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 1 toh sa li versículo 12. Joaquí salihu Tito 1:5 toh versículo 9. Na atinak chirish chanrunak challenge sa stiklahik keshku ribep chichut ut kwanke bakwi la holominel joebli diácono sa stianqeb. Haya ashal angel rush tawbalru kaut shbanaku kanak angel agakwi liqa igles sa iblikutananak kwan. Shkebalep angel sali igles jolak Timoteo utlak Epafras. Renak taruk chik angelak li igles sa hun komonil. Angel sakal chakruchok li apostol Pablo. Shbanak angel runak kwa hunak lita ilok manak ta holomink re chishhunilik angel. Aban hain mukunarak tanashye naklik angel na kanasas ben hun kuib dakwi. Reban nak chishhunile ak nekishnaw li barkwan tentote shbanu utlik aruli tentote shbanu. Li ka igles anakwan hukanakwi kwan. Kwan kepli nike holomink sa shben. Li hung ho chiteb ho chichut hajal chanru renaklik angel linka ta shaqliq utru bella khakwi nakli apostol Pablo tatsi bakrak chirishlish ko bankil khunak li igles ebli apostoles juntesal ak keshbanu khwi chaqain sa ebli igles aran Jerusalén hain nakatru khwi chishtabal salihu Hechos capítulo 6 versículo 1 toh versículo 6 renak tak angelak chok rehebli juntesal chanru shaqabankil uchkubankil hunak li igles. Renak tishbanu chishhuni lishkangel hoyokochi rabinkil. Kwan hunchik linalep linashkuchikuli qatzolbal chiruli kutanain. Nakli apostol Pablo kiroksiakwi halanep chikli poyenam resibankilep lishhu. Qatyak holiqawat Timoteo linatsaqonk chishsibankil chaqlep lishhu.
Joaquili nashiaqeli hu 2 de Corintios capítulo 1 versículo 1. Filemón capítulo 1 versículo 1. Abanan ha'i mukunarsita shkuangilalchak. Manaklishkaba hochak apóstole qakwa Dios. Hokanak nashye la in lach Pablo chan usa magwa han tsaqali yochi tsipak. Aban ratin haan li shokbil utlitzibam bil retalil shban hunakchik li qasqitzin. Utikinaan tsaqal renaqtaqa tawru naqwaq angel chaq chiruli qagwa Dios li sikbilru hojunchaq reheb lishnimalebru angel ligik amuk li chabil esilal sa nabalchik li najiq sashben li ruchi chochay. Ishkangel li qagwa Dios tuqkwan ebli apóstoles mag aebchik utliqela o tuqchochi chalk. Qapatzaq li qagakwilal qapatzaq li qametzeu re li qagwa Dios. Renaq li qagwa Dios toshten chishnum zinkile bebli rashi kain sashkaba li yal. Hata shaq li santil musiq li Dios chikanak saliqam saliqachol jirul gutanain ut qapatzaq li qanale rikin li qagwa Dios. Renaq toshten chishtau baruli barkwanin kanak saliqachol. Antio shakwil atat koskwitz inaqshina goch beni bilataq renaq to goch beni sa junchik li qagangel.